Šta sad, kako ćeš da se vratiš? Uradio sam. Možda da probam tu metodu. Palit ću te da manđu pičku. Ne, moj. Idi na sredinu. Idem. Ajde. Ja sam bar koristan. Punim tempom. Znaš, koliko će mi ne treba Tyrona da ja dođem do sve. Evo ti 20. Idi donesi mi ovaj blokova, jedu. Koliko? 100. Dobro. Evo ti 8 štekova po 69. Po 64. Ne! Easy kill. Niješ li ti da prolaziš mostove u manj? Ne. Vidi. Padne Noux. Pao ste sabr. Moj Iron, kupi prnje. Moj Iron, kupi prnje. Vidi imaju 3 Irona. Ima i više. Alo, ja odmah idem na centar, ne zanimam. Može. Kad Nisam imamo... ni kit uzeo. Niš? Where is a seljak? Gdje ga je onaj seljak? A, pojma. Brate, gdje je onaj seljak? Gdje je on stvar? A, vama je gol da kupi se sakrio mlijeko, a? A jebe još gol, gdje je seljak? Seljak! Koga tražiš? Seljaka! A, taj seljak, ja sam mislio ne igraš seljak. Ima li njega uopšte? Ja mislim da nema na uma. Pa kako? Možda je na vrhu gore, što znam ja. Jes, vala. Ja mislim da znam gdje. Srušit ću ovo. Nije tu sigurno, tu je jaj. Zašto ne mogu svoje jaje da uništim? Čujem villagera. Gdje ga je? Pratit ću zvukove. Evo ga! Gdje ga je? Ne, to je drugi seljak. Pogrešan seljak. Gdje ga je? Zagličoval nas, nema nam... Evo ga! Gdje? Sakrije se govno, vidi koliko ima ovih Irona, druž. Gdje ga je? Evo ga, vidi ga gdje se sakrije. Ja mislim da niko nije skontao gdje je villager. Jel sredina ovo žuto? Nije, ovo je. Brate, no ovo ljubičast. To je rozo. Team Green, čas prije. Mrtvi su već. Druže, vidi koliko je Irona ovdje. Everyday bro, it's the channel so back. The line to open 6 months, never done before. Back for the competition, man. The divine, Juri na crveni. Crveni? Evo, ja sam duplo bolji PvP-aš od njega. Stop it. Ili od nje. Get some help. Bolje reći. Baby. Jel te ubio? Ne, ali... Dolazi ona, udara na sve strane, ne zna niđe udara i na kraju padne. Gradi nešto. Šta radiš, budelu? Penje si kuku. Evo daću mu jedan diamond, da bude srećan. Moram da se opremi.
Moram da vas zaštitim. Džega... A! Ne! Šta je? Dolazi. Dolazi! Mas, nijemo ti 16 diamonda ovamo. Napani go! Ne mogu, nemam srce. Udri ga, samo go udari jedan put da pane. Neću, pođi ti za hranu. I pođi za Brat, meni hranu i tebi oružje. Evo ti diamond, ja idem na njega da ga ubalim. Nemoj, molim te, brate. Pa to se desi, umreš. Je li pao? A nije. Ne! Gurno. Dobre, nemoj me. Pao je. Je li? Njega je? Ja ne znam. Eno. Krepao on malo. Pobjegaj. Čekaj, sad ću ođem da stojim i da me ne vidi. Čekaj. Evo ti... ovo i ovo. Dolaze ti ljudi. Uništavaju ti kuću. Crkao mi je miš. Ne. Gurnuo sam ovu jednu. I ovog drugog ću. Gurnuo sam. To je to. Pobili smo. Ne mogu da vjerujem što mi se desilo. Jel ti crka miš opet? Nije dobar mi je miš, nego nešto se zapetljalo bilo ili nemam pojma. I kad Ne. sam ga... Kukuma. Tako, ruši. Gurnuo sam ga. To! Nije Nije. ovo. Gurnuo sam ga. Ne, Ne! pol sam ovu faktor iznenađenja. Gurnuo sam ga. Gdje ga je ovaj drugi? Iza. Već bi... To sam ja, budalo. Kako znaš da te ja pucam? Ja hoćemo pucati. Ja. Oni će te pucati. Šta je? Ispred sebe sam prokao. Ispod sebe misliš. A? To! Šta je? Blokovi koje sam kopao do sad su pali na jedno mjesto i sad mogu da se vratim valjda. Evo ti blokovi. Sad čekaj, ne. Ovo je Adventure Time. Adventure Time. Evo ga ovaj iza tebe, Luka, pazi. Skoro sam se vratio. Ko te gađa to? Andrej, da rigne. Da si. Rasu, ona je posljednje krivo, tamo sam zbačio neke si. Evo ga, vratio sam se. Što je ovo? Sve neke glave vidim. Ajde. Napadaju me. Trebalo bi napadaju. Idi, radi nešto, uzimam TNT. Gurnuo si mi. Gurno si, jel? Skočio sam i gurnuo sam. Prepalo se. Ajdemo sad da se opremimo, brate, za napad. Ima da ide... Ona je sama, ja mislim. Jel? Yes. A easy mode, brate. 2 na 1. 2 debila na jednu prolikušu. Debilicu. Zaglavio sam se. Nisam. Sve cool. Ove stvari u čestu moje, može, nemoj da diraš. Pa zašto si napravio čest? A zato što ako umrem, nemam te stvari. To će biti sve prodano. Nemoj da ne dirate to. Već je villager u strilu na glavu. Pa rekao sam ti. Nisi mi ništa rekao. Jesam, brate, probila na Ovdje strije. ću chestplate. Nemoj, ostavi mi stvari. E jebi ga, umro sam sa chestplate. Vidim ti nikne. Umro sam i dalje. Čekaj ti krpić. Što je ovo? Pobjeda! Oh, kakvi provi! No boy. Evo i ona proti kojom smo igrali. Uteče. Tako je, budi, stidi se. Budi stid. Ajde, bježi od tada, tako, polako, u svom jadnom marmoru.
Ne, sad ti armor nije pomoga, a? A? Ja mislim da je admin ili nešto, vidiš zaleti. Jo? Pa se je lećelo. Evo je, opet leti. Ja krenuo da psujem. Nemoj. Ajmo ovaj 3 od 16, 4. Ajde. Imam 66 coinsa. Kako da znam koliko ima kojina? Eto ti se sramo. Isto imam i ja toliko. 3 obsidijana za 500 coinsa šanse. Hoću da... Jumper. Jump boost. Mada, jump potion. 5, a 3 jump potion. Scout. Ja ću scoute da kupim Kunentis. Bolje na 500 da... Idemo u centar. Uzmi blok ono, za blok. Ajde, i da ću ja tebi blokova, ti idi u centar, ja ću ostati. O čekaj, ti idi izaberem. Tim, bravo. Žuti, stalno smo žuti, brate. Nismo ili profil. Every day, bro, with that Disney Channel, pa, mila. Isto, mislim sam zvijek. Opet ga ne vidim. Promašio si ga. Jesam prošao pored njega? Jesi. Aj, nađi me. Ja ga ne vidim, če? Aj, nađi me. Ajde se tako. Ja se krijem. Gdje si? Zašto ne mogu da kliknem na... A ja, ide me. Ja ne kapiram da si umre. Jebite usta. Ja ti ga gledam nisam. Če sam Jaron iz Česta. A vjeverica ti krade. Moraš. I kako me pogleda. Dobro, ne moraš, ajde, bravo. No looks. I šta sad, kako ćeš da se vratiš? Uradio sam. Možda da probam tu metodu. Bro, with the Disney Channel flow. 5 mil on YouTube in 6 months.